Pre samog početka videa, sve što treba da uradite jeste da ostavite like i subscribe i naravno da me zapratite na Instagramu marašik3.official za još, a mi se danas bacamo na ovaj zanimljivi video. Zdravo svim gledateljima i dobrodošli na ovaj video. Danas ću vam ispričati priču o jednoj glumici koju možda ne pamtite odmah, ali koja je prisutna u dva svijeta, svetovima superheroja, televizije i serije. Njeno ime je Nakia Boris. Mnogi ljudi zna istu kao Tanja Solan iz Power Rangers Zeo i Power Ranger Turbo, ali manje ko zna, već od 2020. ima ponavljajuću ulogu u seriji Danger Force, spin-off od Henry Danger. Da, dobro ste čuli, Nakia Boris glumi u Danger Force, to je detalj koji često prolazi neprimećen, ali važan deo njene karijere u ovom videu ću vas provesti kroz njenu životnu priču, kroz njene uloge u Danger Force, kroz izazove koje je donosila. Na kraju ću detaljno govorite o njenoj najpoznatijoj ulozi. Tanja Solan, žutoj rangerki, pripremite se za putovanja kroz vrijeme, televiziju i superherojske avanture. Poglavlje 1. Biografija i rana karijera. Nakia Boris rođena je 21. oktobra 1984. godine u San Diegu, Kalifornija. Još kao dete pokazivala je interes za umetnost. Pevala je, plesala, bavila sa akrobacijama i žudala za scenom. Kasnije je upisala pozorišni odsek na univerzitetu, gdje je bila jedna od retkih afroamerikanki u svom razredu. Tamo su počele probe, kastinzi i prvi veliki koraci ka televiziji. Prvi značajni proboj dogodio se 1996. godine, kada je dobila ulogu kao Tanja Solan u Power Rangers Zeo. To nije bila sporedna epizoda, postala je deo glavnog tima Rangera. Tokom godina Nakia je pristupila u raznim televizijskim serijama, gostovanjima, filmovima, radila glasovne uloge i razvijala svoje talente, ne samo kao glumica, već i kao producent i pisac, ali ono što je aktualno i intrigantno jeste njena veza sa Nickelodeon Danger Force serijom. Nešto što mnogi ne znaju ili ne povezuju odmah. Poglavlje 2. Uloga u Danger Force, Angelina Macklin. Dakle, hajde sad da razgovaramo o njenoj ulozi u Danger Force. Kao što sam već najavio, mnogi fanovi ne znaju da Nakia Boris glumi u toj seriji, a to je činjenica koja zaslužuje da bude istaknuta. U Danger Force ona tumači lik po imenu Angela Macklin. Angela je lik koji nije baš u svakoj epizodi, ali se redovno pojavljuje i igra značajnu ulogu u razvoju priče. Šta znamo o Angeli? Ona je supruga Hermana Macklina i majka dvoje dece, Miles i Mika Macklin. U seriji ona balansira između porodičnih obaveza i situacija u kojima njena deca, često i tim Danger Force, moraju delovati kao superheroji. U svojim pojavljivanjima Angela često interveniše u situacijama kada stvari izmaknu kontroli, bilo da pomaže svojim savjetom ili da reaguje kada dete napravi grešku ili se nađe u nekoj tački napetosti. Interesantan moment u epizodi The Danger Force Awakens. Angela pronalazi Bowza noći u sobi svoje ćerke i pita ga šta radi tamo. To je jedna od scena koja pokazuje njenu brigu i roditeljsku stranu. Također u epizodi The Force Return, part 1 i part 2 treće sezone, roditelji uključujući Angelu bivaju oteti i moraju spasiti sebe i svoju decu. Dakle, Angela Macklin nije samo statičan lik, ona ima svoje izazove, konflikte i trenutke ključne za radnju serije. Njen lik donosi težinu, emociju, ali i realno superherojskog svijeta u okviru porodice. Poglavlje 3. Značaj njene uloge u Danger Force. Zašto je ova uloga važna? Prvo, pokazuje širinu karijere Nakie Borise, prelazak iz akcijnih uloga moćnih rangera u seriji koja kombinuje komediju, tinejdžerske elemente i akciju. To nije lak prelaz, ali ona ga uspješno pravi. Drugo, publika koja je odrasla u Power Rangers može ponovo prepoznati u modernom serijalu. To stvara poveznicu između generacija. Novija publika možda ne zna za Tanju Solan, ali može upoznati i Angelu Macklin i zavoleti njen lik bez tog predznanja. Treće, njen lik često unosi trenutke realnosti i roditeljske dileme, balans između svakodnevnog života i herojske strane. Zabrinutost za decu i odgovornost kada deca u timu rade opasne stvari. To daje dubinu u seriji, povezuje gledalce sa likovima van supermoći. Kad budete vi pravili video, možete prikazati kontrast scena kada Angela razgovara sa decom o tome, moraju biti oprezni na scena u kojoj mora da reaguje u akciji. To pokazuje da lik nije samo dekor, on ima svrhu priče. Ako se bavite YouTube-om i želite da snimite nešto u seriji, to je moja ideja. Poglavlje 4. Glavna uloga Power Ranger i Tanja Solan. Sada prelazimo na deo koji mnogi fanovi dobro znaju, ali i ja, koji mora da bude razjašnjen u videu. Uloga Tanje Solan u Power Ranger Zeo i Power Ranger Turbo. Kako je postala Tanja? Nakia Boris je 1996. dobila ulogu kao Tanja Solan, koja postaje Zeo Ranger 2.
Žuti. Priča kaže da Aisha, ranija žuta renđerka, ide u Afriku da pomogne bolesnim životinjama i ostavlja fragment Zeo kristala. Taj fragment je poslat u sadašnji svet i Tanja postaje novi žuti rendžer. Kao Zeo Ranger, Tanja koristi Zeo Zord 2 i Super Zeo 2 i bori se protiv mašinske imperije. To je bila protagonistička uloga, ona nije sporedni lik, već integralni deo tima Rangera. Prelazak na Turbo. U narodnoj sezoni Moćni Rangeri Turbo, Tanja preuzima nove moći i postaje žuti Turbo Ranger. U filmu Moćni Rangeri Turbo, ona je u ulozi žutog Turbo Rangera i kontroliše Dunstar Turbo Zord. Tokom Turbo sezone Tanja i ostali Rangeri se suočavaju sa Divatox i drugim prijetnjama, a serija uvodi izmene od mentorstva, promjena tima, pa čak i predaju moći mladim Rangerima. Značaj uloge. Tanja Solan je značajna po tome što je bila prva žuta Rangerka u Turbo eri. Čak i moć primila i koristila nove tehnologije. Njen lik je često hvaljen zbog karaktera, hrabra, odana, pametna i spremna da se suoči sa rizicama zajedno sa timom. Kada je Nakija saznala da će zameniti Aishu i kako se nosila sa pritiskom u intervju, rekla je da ona prvobitno nije znala da će zameniti nekoga, niti da je Power Rangers toliko velika franšiza što je stvorio dodatni izazov da bude verna liku i publika je prihvatila. Zaključak. Dakle, došli smo do kraja naše priče. O Nakiji Burris naučili smo da ona nije samo glumica iz detinjstva, već da je i dan danas aktivna, i to u seriji Danger Force, kao Angela McLean, uloga koju mnogi možda nisu ni povezali s njenim imenom. Zatim samo pogledali glavne momente njene karijere, kako je postala Tanja Solan žuta Rangerka u Power Rangers Zeo i Turbo i kako je taj lik oblikovao njen put. Njen put pokazuje da jedan glumac može preći generacija od boraca u koloritim kostimima do likova sa porodicom, osjećanjem i emotivnim zadacima u modernim serijama. Nadam se da vam je ovaj video pomogao da razumete koliko je širok i zanimljiv njen rad. Ako vam se dopao, like, pretplati se, ostavi komentar, zaprati me na Instagramu Mara Official za još. I jeste li vi znali da je Nakija Burris glumila u Danger Force, koja njena uloga vam je najdraža. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Pos!